ku bize biology food chain barayizi. Mu kinyarwanda ni ukuvuga yuko akaruta kandi kakamira. Yewe ibingibi byahoze ku nyamaswa, ibisimba, ariko magingo aya ngaya byageze no ku bantu. Niko bisigaye bimeze mu isi. Abo twita ibifi binini bareba udufi dutoya maze bakatumira, n'utwo bari badufite duke bakadutwara bakaturya. Niko byagendekeye uwitwa Mudabi wari wikoreye indirimbo nziza maze yarangiza akayita Page, uwitwa Marina Debra akayanjama. Tutibagiwe Element Ere wamutije umurindi, bivugwa yuko yaba yarayimugurishije. Yewe si we wenyine, hano muri ino nkuru harimo n'uwitwa Pasi Kizito. Remix ya Page nayo yasohotse nyuma yuko iyitwa Page kuri uruhande rwa Marina imaze kurebwa n'abantu bagera kuri 2,200,000 kuri page ya YouTube channel yitwa Marina Debra. Byumvikana yuko mu gihe cy'amezi 3 yerekanye yuko ari indirimbo ikunzwe ndetse nziza cyane, akaba niyo mpamvu yarebwe n'amamiliyoni. Mudabi we ariko ubu ngubu akaba ari mu mazi abira, ndetse Mudabi akaba ari mu marira gusa, avuga yuko bamuhemukiye ariko nta numwe ushaka kumwumva. Mudabi washatse ibiganiro kugira ngo bicare babiganireho, ariko bakamutera utwatsi cyangwa se icyo bita inyakuma mu kinyarwanda, bamubwira yuko rwose ntacyo ibyo ari kuvuga bivuze. Iyi ni Afro10 TV, tugaruka ku myidagaduro n'ibindi bigenda bicaracara ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Reka nkubwire ko ibi byose bibera mu kiganiro cyitwa Overrated Yes or No. Tuba tuvuga amakuru y'ibyamamare niba barakabirijwe cyangwa bitarakabirijwe. Muri ino nkuru turaza kumva niba ngibi bikabije cyangwa se bidakabije, byose turaza kubimenya. Wowe ukomeze unkurikire maze uze kurangiza ino nkuru. Njye ndi Hero Willis, reka twitse gato maze tugaruke. Mudabi wakoze indirimbo yitwa Page ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2021, yari yayishyiriye uwitwa Element Ere, nawe wari umeze neza arimo abigarukamo cyangwa bizamo neza. Element Ere yarataragira izina riremereye nk'iry'uyu munsi. Bishoboka yuko Mudabi nawe yari yamenye yuko ashobora kuba yashyira agatuza ke maze bigakunda. Niko yavuye ahitwa Nyagatare maze aza mu mujyi wa Kigali aje gukoresha indirimbo muri Country Record, aho Element Ere yakoraga icyo gihe muri Country Record ni kwa Nopja. Uwitwa Mudabi bivugwa yuko byagezemo hagati akabura amafaranga yo gukomeza iyi poroje, maze Element Ere wari uyifite mu biganza ahitamo gutangira kwiporopoza abahanzi barimo uwitwa Marina Debra ndetse n'uwitwa Pasi Kizito. Ibi byemezwa yuko uwitwa Pasi Kizito yagendaga arimo azarira, ariko uwitwa Marina aravuga ati mereza no nkwereke. Maze Marina w'inkwakuzi koko yahise yihutira gusora ino ndirimbo, yarayikoze iragenda iba nziza. Ngira ngo indirimbo yitwa Page nabikubwiye ku rukuta rwa YouTube channel, ari naho nanjye nkorera. Uwitwa Marina ino ndirimbo amaze kwishyira hanze mu gihe cy'amezi 3 gusa, ikaba imaze kurebwa n'abantu bagera kuri 2,200,000 bisaga. Ibi ni ibyemeza yuko indirimbo Page bibye cyangwa se irekaramwa n'uwitwa Mudabi yabaye nziza ku rwego rwiza. Ni mu gihe kandi Mudabi nawe yari yayishyize hanze, ariko rwose yumvikana yuko iya Marina yabaye nziza kuruta iyo ngiyo yari yabanje. N'ifaranga naryo rirabigiramo uruhare, ndetse kandi akananifaranga abanyarwanda bo bakubwira yuko ako ngako bakajugunya.
Mudabi kandi yavuze yuko yagerageje ibishoboka byose kugira ngo abe yakwicarana na Marina, maze Marina arangije amutera utwatsi, sometime aramubeshya, ubundi akamubwira ko nta naho bahuriye na nicyo bashobora kuvugana. Nanjye ino nkuru navuzemo uwitwa Paccy Kizito wabanje guporopozwa iyi ndirimbo akayanga cyangwa se akayigendamo gake, inkwakuzi Marina igahititamo vuba vuba. Uwitwa Paccy Kizito yagombaga kuruhuka ari uko nawe aririmbye ku ndirimbo yitwa Page. Paccy Kizito wahoze aririmba mu itsinda rya TNP, kuri ubu ngubu akaba ari umwe mu bahanzi baririmba kariyeri solo yiwe, arimba neza ndetse akabifatanya n'akazi k'ubunyamakuru ahakora mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Abantu benshi cyane bakunda ibihangano bya Paccy Kizito nubwo agenda bibaha gake gake, kimwe nka wa wundi nashatse kuvuga izina rye, abantu bakunda ibihangano bye ariko akagenda bapfonyorera gake gake. Paccy Kizito rero yegereye Marina amusaba yuko ino page bayikorana, maze Marina nawe aramwemerera. Magingo aya ngaya niyo mpamvu Page Remix iri hanze, ushobora kwikurikirana kuri platforms zirimo nka YouTube channel y'uwitwa Paccy Kizito. Magingo aya ngaya ntago iri kwa Marina, ahubwo magingo aya iri kwa Paccy Kizito. Nubwo Mudabi akomeje kurira ayo kwarika, natangiye nkubwira yuko abantu bize biology, bize icyitwa food chain, ahangaha bisobanuye yuko akaruta kandi kakamira, agaca karya inkoko kibwira yuko ari kizigenza, ariko nako mu mwanya mutoya injangwe yagacakira ikabira kamize. Injangwe mu gihe irimo yidegembya, imbwa ikayicurwaho ikaba iritamiye. Imbwa nayo yahura n'isha, isha ikayitamira. Isha ihora ifite ubwoba bw'impyisi kuko iyibonye ihita ica agakanu. Impyisi nayo ikaribwa n'idubu, idubu rikaribwa n'igisamagwe. Igisamagwe nacyo gihora gifite ubwoba bw'ingwe yuko ingwe iramutse igifashe yakica. Ingwe ihorana ubwoba bw'intare, intare igenda izi ko ihuye n'imbogo zirenze imwe zagirira nabi. Imbogo nayo ihorana ubwoba bw'inzovu, nayo igahorana ubwoba bwinshi cyane isika intare yayigirira nabi. Umunsi yayifashe izayigirira nabi nta kabuza. Niko byagenze muri ubu buzima, niko rero no mu ruganda rw'imyidagaduro yaba sinema no mu muziki bimeze. Marina Debra ndetse na Paccy Kizito, tutibagiwe utwa Element ere nka producer, bivuga yuko yaba yaragurishije ino ndirimbo cyangwa se no projet. Ariko si ubwa mbere twumvisha umuntu bavuga ko yagiriye n'abandi muri ibi bintu. Mbanza witwa Element abifitemo uburambe bwo guhemukira abandi bahanzi. Element ere yavuzwe kenshi, ariko ahangaha turi kuvuga kwitwa Mudabi. Mudabi washyize ahagaragara Element ubuhemu yamugiriye ubwo yagurishaga indirimbo ye yitwa Page. Ariko Page kandi ni indirimbo nziza ku ruhande rwa Marina, ndetse na remix yayo mugende kwa Paccy Kizito muyishake maze muyirebe. Yitwa Forten TV. Nge Hero Willis, reka nkubwire ni Astra Vista.